Salute. Ayikho ephikisana nombhalo wamashumi amabili anodidi ngisadabuka nayo inhlamvila liyakhiza liyakhemeza ngahle likhithike imithambo negazi maphakathi nondoda iyashaya kathathu imizuzu emithathu eyisikhombisa ingakasitheli ivakazela ishoba lesangoma endumbini sizwa macaci namathambo ukuyibheka sezonke eyayishayisana laka agenda network eziyisiyalo ezakhayo ezibhekisa umphakathi ezibhekisa amasosha ukuthi aphenda ngene phansi kwesiyalo abheka idiscipline ngoba ngena la ngaphandle ziyafuna Machiko number 1 lezi number 1 lase Holland 27 iyona ke le indoda endala iyona insizwa yokucala yokufojela uNgelekejani njoba bamsabela bathi uNgelekejani iyona insizwa yokucala yokufojela uNgelekejani le ngiyangishayisana yimini oshayela amadoda ngiyangishayisana ngibashayela ngayo intshelo yamashumi amabili anodidi ngangishayisana yabona amajirani ngasho ukuthi yiyo scheme sokugcina emndini besine impact ngangithola the rest after amajirani azange senzeka next yimakhubela rush nje ebeyaba khona lapha eZola obvious abafana bamabrekenar bazibiza ngamakhubela rush ya kusho ukuthi bengintwana nje mangikhona ukutshela ngabo maraba abo umuntu umbonami habo yena unozi at least unozi uBin Laden umuntu engice unyaka wakhe ogqina makazobhoda 2004 December ngoyo umuntu engimweakness ekugqina anabo khini lapha zasekasi sojaze obvious influence i1 story Jews ngabo story umlungu yabo kusho ukuthi makhubela rush dajulwa yini na istimela sani samabrekenar shuthi amabrekenar mase wahlangene kamabasi eZola angithola kusho basibiza ngemakhubela rush imakhubela rush ngonobangela wani na irush emakhishini ngiyangithola shapu yiwe emakhishini kanje hayi uthi kuyayiwa hayi kuyayiwa kuya 20 kuya 15 kuya 15 nini after 3 days kuya 10 kuya 10 kuya 5 obvious nawe mawukhona kuleyo namba nawe ngeke uhlala ubuye kusho ukuthi kumele kwenzeke ukuthi ungabuyi nanga nendlini yomlungu ziningi into ezenzakalayo sikhona ukuthi singena lapha endlini yomlungu badubule wena ngihamba nawe badubule wena uma qala wami uyafa lapha endlini yomlungu mina ngithi nyabaleka bangiboshwe ngiyachargewa vele besize ngehouse robbery manje sengichargewa nangemeda yakho ngoba ngeke bacharge umnikazi wendlu ngemela yena beka defend indlu yakhe angeke bacharge amaphoyisa mangabe ngidutshule iphoyisa leli afika imeda iya kulo ngapho saphila manje kusho ukuthi senyobhani kukhoa choose manje kusho ukuthi uyobhanda into elimeda ngeke achoose wakho the proof mabakushaya ngelife iproof yokuthi bobhanda into elimeda yakho after 25 years mele kuze umama kamngani wakho uzoxolisa kuye wenza ipayile lento VOD naye victim offender dialogue uyenza nomzali owaka choose wakho explainele ukuthi 25 years ago kwayenzakalani ngoba yena ukutshelile ukuthi umntana wakhe ungahambi naye ena kusuhombulela maka wena khona manje uzoconfess ukuthi mama mina ngimbulela umntana wakho ngoba ngimthathe ngahamba naye yime ngimbulela ende lokho kumele ukusho ukugcwala umlomo bakuzwe ungathi hayi bambule ubulewe uwe mele usho mama ngimbulela umntana wakho mina ngokuthi bengihamba naye but manje mase sithi 2003 manje sengiyejele ukuboshwa kwami kusho ukuthi ngiboshwa kanje for house breaking and theft ngizifaka ipressure kungukuthi ngicedile isigela mele ngifuna ispani kanjalo yabo sengiyenzani sengiyecrime hena nyaka nje crime angatholi nama results e-matric 2003 December ngayo lo December ngebreakini kanje angatholi ne-matric certificate yami 2004 ngiyogwetshwa January ngiyi21 ngishawa nge5 years first offender 5 years 3 years suspended 2 years within the incarceration uboshiwe uyolala ndoda yabo amfana bokwimesi Sunset kusho ukuthi first thing namanje sesele khona la overcrowding bafethu isele abantu abayi40 kuhlala 70 you will be aware ukuthi endaweni yabantu abayi40 makuhlala 70 kuna 30 extra and le 30 extra ibekelwa ama boards ahlanganiswa nale mibhedi ngaphansi abanye balala phansi kombhede abanye balala etoilet up until etoilet eshower
Yeah, eGubu bathi kusegubutini. Kusho ukuthi i-sharp object ama-juvenile bowangaluli most of the time bowaphula iwindow. Iwindow mawulishaya kanje ukuthi hlezi kunephisi ezophuma eyi-sharp object and iwindow li-dangerous. Ikhathi iwindow i-dangerous. Ngangithola because uluza igazi eliningi. Ngangithola nokubhoda uyabhoda. Sinawo amawuthi aphinde abhoda lapha eLogogo yabo. Njengoba nani ejuvenile. Khona uthi ecebe uyokuye ekhalati uyogwazwa yabhoda. Yabo khona umunye obuyozibulala eshawa naye azihenga khona nje abazisika ngamangezi uyazi umuntu ukwatise lento ekwatisa emaphoyiseni uyasuka ungena eshawa uyazivalela eshawa uvulela amanzi ngithola amanzi makhala wa asika ngamangezi uyazisika kusho ukuthi nasesiyonothisa lokho ya manu uyeza ukuthi amalapha eshawa amanzi akhala ethayilini enesinza lokho akhala ethayilini lo muntu olapha eshawa enhle kwenzani ngoba amanzi ukudala lokho akhala ethayilini yabo maybe kuyoba curious umuntu wani makathi ayisanoka bamthola nangiphansi usikile ngangithola ulimele entswemu so ienga uyangithola yani na yokubanzi yokuhluleka uku-adjust aka-adjusteki ejele you are just going along naleya ndaba ngithola ukhaniseke ukuthi uya-adjusta sowujwayele nangani ijele bazokutshela abazaziyo lishintsha every day namhlanje likanje kusasa ekuseni livuka likanje kusasa so angeke uadjust ukuthi uyajwayela ayijwayeleki le yanda nomuntu oke wahlala wabuyela kayi-20 lo ayashintsha njalo le yanda lapha ngihlela ngesikhathi ngihlala maybe boma 4 months yabo yaphuma iamnesty Nconde Balfour uyasikhipha ngeamnesty usinikani athi 24 months theft 6 months robbery obviously lapha most medium PH juvenile bokwamathefte na robbery ngiyakhumbula bokwintwana e1 beshaya 10 years badu tapes ayemehlo amakhulu igcini iadoptwa iprison wadeliwana ihlala nayo mari confusingly lo muntu ngikhuluma nge2003 2019 ngimthole ejele uJovis 2003 bekasejele ngimthole ejele kusho ukuthi ongayikho ejele 2019 ufile ngangithola what I'm trying to say is le mpilo wayicala iyakuka uhamba nayo yiko ngithi ijele linomkhokha mina ngeexperience amange libheka hena ukho umbhede wasejele ongazange kufela umuntu ukuthi phela abafanga lesemdini mari yonke imibhede walandelela khona umuntu ewalala kwafa umuntu 20 years ago 30 years ago into zabo zilapha so wena mawufika lapha umikhokha yonke ngithola uthuka wena mawufika ngaphandle akusahlaleki ngaphandle 3 months uyeza ukuthi uyekudala la ngala ngaphandle 4 months uyeza ekudala ngila ngaphandle wenza kuphela uyalala uyolala 15 years mama ola ngaphandle 6 months uzwa ngathi kudala ula sonomkhokha walapha sewukubambile nezinye inombolo remember mangigwetshwa January nge21 25 March uyasikhipha Nconde Balfour ngengcawo yabo kusho ukuthi lapha bokuyi just for taste yabo ukuthi indoda ufikile mara ngathi ufasti kakhulu ngoba sewufake nalento yabo uphawa ngithi manje bese so in a way njoba ngitsho ukuthi ijele linomkhokha umkhokha wawo uqala ukuba interested intweni zakhona so bese sengibe ne-interest yabo so bokuyinto enjalo wena qala not that ukuthi I had to spin ngithola so isababusini ngakutshela eventually akusena next icrime bafethu akusena next icrime kusho ukuthi seyiwe ivalue ngalendlela yokuthi ayisena ne-direction yabo abafethu sebaphuma ngecrime ila bafethu yabona abashaya inyuku bayenzani mara nabo into esibone egcineni ama-cable tie bafasiwe phansi ngangithola babholile aboka kusho ukuthi ayisaflourish le ike yaflourisha kudala ngamankeli wethu ngangithola basagada imali ngezakile ike yaflourish but now they've combated bafethu bayivalile ama-neighborhood watch na manje into esimple enyokutshela nekawo bhayisa ukubhayisa isiclever ayikho into edlula ukubhayisa toto abo businessmen amabillionaire namhlanje khona ama businessmen amabillionaire amamillionaire so ukubhayisa kwakho ungakudeli ungacala kancane uthengisa ibusiness yakho uyithola ukuthi seyikhuphukile seyitop sophila home mina kusho ukuthi bengi-intentionally ngalendlela yokuthi ngiyayibona yonke into wrong bengiyibona yonke into wrong ngazi ukuthi icrime wrong angifuneki lapha kumele ngishifte but my plan was since
ngicela ukuboshwa ukuthi ngithole that goodie bag enemali then ngibuye kaneno ngiphume ekhamini ngiphume ePTPT. But into engiyitholile dani goodie bag ngithole igwebo, ngathola induku, ngaphuka amazinyo. Kusho ukuthi kwenzeka into ezisinaks kimi ngaze ngayongena eSuperMaximum ejele kumele kungena abantu abenza ama life in. Mina ngiyongena ngesigwebo senumber 1 la ngingafuneki khona. So one thing engiyifundile mangireflecta lapha yabo mangibheka kwi-past yami ngiyimo ngiflopile bafiki isikela bengiphushile igrand nokuyosipana bengiyosithola isipana esimnandi esigrand. So ngiflopile iflop lami ngithe mangiceda ukuliyenza then ngafuna ukulungisa iflop ngeflop. Ngachubeka ngifuna ukulungisa iflop ngeflop and then more ngifuna ukulungisa iflop neflop the more sokuba worse. Kusho ukuthi ngiyazigubhela luckily ukufika kwami kokstart that's when ngifike ngastaka khona because ngiyabheka son 40 straight since 19 years ngigijimisana nesikhwama angisitholi naso manje lesikhwama sisawait because life is not about wealth. That thing he realize manje ngoba sengicinile ngisesentwana bengibona kahle ukuthi ayingabambi 1 million hayi kasi lonke logcwala mina but only to realize now even if ngiyengayibamba le 1 million ngabe yaphela within a year mangibheka ibehavior imashtlam to ebengisheshe ngakho. So ayikho into bengiyifuna kahle ngangithola kusho ngempilo bafethu ne angeke ngikhuluma amango ngithi ngilapha ejardini akakhanyi next engathi yakhanya yabo mina into engayipha nje out yabo bafethu ungazithola empilweni sowulandela emuva sowufuna ukuhasila yabo cala nempilo right, do right now then right will be rewarded to you. But if you do wrong now, wrong is going to be rewarded to you up until you get old. So how are you going to live on a wrong every day? You are on a wrong. It's going to be difficult. I've learned and experienced that. But faith, life is shishid, life is crap, life is mina. Ay son, inama consequences yakho ekugrenene labantu abapleasayo ngempilo yakho ngalezi zinto zenzayo bazobe bangekho. Mase sohuduka le jail uhuduka sebakufuna izinombolo le sebakufuna igazi le isigwebo sakho ngene ngathi sesikhuphuka kanje usibhekile mara awuna choice kusamela ume ngale pride bowume ngayo ngaphandle lokuthi mina nyankanga mina ini baloku bakubhekile abantu waboshwa nasejele uyafika uphakamisa inombolo usafuna ukuma ngale pride ukuthi mina le baloku bakushayisa indlama ugcina ushaya life sentence awusaphuma ngejele mase sowubhrika sowuhlala phansi khani ubona ukuthi son yimbe ngibhaki yonke leminyaka but sadly ushaya life ngeke ufane nami mina ngibone le nto lokuthi yimi ibhaki but bengiphethe 9 years ngisekokstart and seyaphela ngazithembisa ukuthi no more ngcono ngihleli ejardini nentombendala izovela something ngizoza ngizonitshela makukhona into evelile. Why? It's because ngiyathandaza kuNkulunkulu then nami ngizimisele into right. The one thing senginotisile na ipoetry kimi ngikhona no bhala yabo so ngizozama mangilo ngibhizi eklamini lami ngizozama ukuloku ngibhala ngishaya ipoetry bengaqela bafethu ningilandelini uChina lo ku TikTok yeah uChina 35184 yabo yeah ku TikTok manje ngilandela bafethu ningilandela ukusupporta le jini engiyithatha not ukuthi ngifuna ukucela or in but bengicela ukuthi nibe khona kule jini ngoba ukuba khona kwenu empilweni yami njoba nikhona kanje isupport iyangikhuza le nto le kusho nanoma ngicabanga ukuphuma ebusuku ngenze ngivele ngicabanga ukuthi what if bayongishaya ngebhodlela bazothini ke ku social media sengivela nezinye guys ediwe kungukuthi nazi engizenzele zona unnecessary ngelife engiyichuzile ngasiyo manje sengifuna ukuzikhawatha futhi yabo so niyangikhuza bafethu ngenye indlela niloku nikude kanjalo niyakhona ukungikhuza nangani ningibhekile nenye ningaloku ningitshela ukuthi kawu la yini niloku ningikhuthaza nami ngiyagcwala ngani bafethu.